Amen. Uyatingiva into engathi go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is Lord. Yes, go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is the Lord. Babelolungile sitakuwe kubeka ngoso siphathe ngemusa. Ngena nathi na kule session lesingena kiyo ngemandla egama lika Jesu Kristu weNazaretha. Amen. Bazalwane, sesifundile izifundo namhlanje na ekseni siqale ngekufunda liHubo 34 from verse 1 to the end. Sase sifunda ke incwadi yeqala lana lebuye testamenteni ledala which is Amos chapter 9 1 to 15. Sase sifunda sifundo zesibili lesiphuma eTestamenteni leLisha, which is from the book of Revelation, symbol of Revelation chapter 2 from verse 8 to 17. So we are going to stick below chapter 2 verse 8 to 17 Revelation. Bazalwane, lokunhlabela lengoma lethi go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Ukhulume ukuthi Jesu uyinkosi. Lana ngitsite chapter 1 bekasitshela ngemibono yaJohane la ibonile uthi ubonani netinkazo takhona. Chapter 2 chapter 3 usitshela ngokuthi kwentekani manje. Chapter 4 kuya ku chapter 22 utawusitshela ukuthi utakwentekani ebalangeni letala. Bazalwane, ngidawutama ukuthi ngibe within time, but this is so exciting to me. Indlela uNkulunkulu la uveta ngayo ukuthi uNkulunkulu usebenzisa inhlupheko as part of lithulusi lekusisusa sibone tinto letinkulu. Simbonile Stefane nakagotshwa ngematshe ephulwa ashaya liso bhajaka wabona emazulu avulekile indoda nemuntu isukumile imengete nyawo ehlupheke nokukhulu ebuhlungu lobukhulu. Sibona Johane uthetho wawubekwa esithingini sasePatmos emehlakishiwe, kodwa na ulohlupheke nebuhlungu lobukhulu ubona ngolusuku lwenkosi usemoyeni, ubona imibono. Uyabhala verse 8, bhalela ingelosi elibandla laseSinam uthi kubhalelwa libandla laseSinam. eSinam la kwaqala libandla khona kwakuyindzawo leyayinebuqhebu lokumangalisayo. Kwakuyindzawo leyiphambili ngetemfundo, kwakuyindzawo leyiphambili ngetemnotho, kwakuyindzawo leyiphambili ngetinkolelo letahlukahlukene. Kuyindzawo njena leyayinetinto tayo le ndawo yaseSimuna. Le gama lelithi Simuna lisuka emakheni emakhalamnanzi. So you can imagine ukuthi nemaperfume bekakhona kule ndzawo. And leSimuna nemaperfume lamnanzi lebekasetshenziswa to embalm tidumbu. Umuntu nasekashonile afakwe lawo makhala amnanzi ukuthi anganawunuka kumbe lelo phunga lokho umphefumulo kawusekho. So Simuna was leading a town again. Inemnotho kukuhle kuthengiswa lapha tonke tinto tihamba phambili kulidolobha njalo sanishilo lihamba phambili ngemfundo lihamba phambili ngemnotho. So you can imagine ukuthi lidolobha letifundiswa lidolobha lebantu labasezingeni elithile.
lapha kule dolobha leli uthi uNkulunkulu noma Jesu uthi libhalele libandla leli lapho nali livle liphuma kuye lo weqala neweqina lo wafa wabuye waphila futhi lamagama langa ambeka Jesu awe kuqala kungakabi khona lutho emhlabeni ambeka aweqina kude lo wabakhona emva kwakhe egcineni kwezinto zonke lokho ukuthi uNkulunkulu kuphela lo weqala newekugcina mawufunde encwadini yabo Isaiah chapter 41 or chapter 44 46 uyeva kukhulunywa neweqala newekugcina kurifelwa kuNkulunkulu so ke uthi bhala ulibhalele leli bandla ukuthi lo wekuqala newekugcina lokunguJesu uthi lo wafa so uyaphila manje lokho ukuthi wakunqoba kufa lithuna lakhe li-empty akukhontwa lidlodi ukhontwa umuntu lophilako emadlodi noma kungathiwa akhona emathuna awo alapha nemathambo anuka emathuneni kodwa lo lithuna lakhe livulekile wafa so uyaphila manje ubhala Johane kuthi akabhale because kunenkinga ebandleni laseSmurna libandla laseSmurna belikhonta boNkulunkulu bozinias nabo Apollo tinto letile kodwa ezikwahanjwa yiwo phambili into tiprogressa ngesikhathi saJesu kwakusakhondwa lento tikwanyana leto kodwa emveni kwaloko kwaya kwaprogressa kwafika lapho khona sekukhondwa siza khona kusiza kukhondwa kwasiza wawuthatha kwakune statue sasakhiwe sasiza uthathe nje kube nemalahlela avuthako laphana ubese uthatha impepho uyoshisa ubese uthi siza inkosi so yahamba uyokwenta into takho eMaroma was open-minded because asinendaba noma uyokhonta Jesu wakho noma uyokhonta amadloti noma kodwa qala la kusiza umkhonto kwahamba nakhona kwaprogressa kwagcina sekukhontwa the emperor of the time sekumiswa isithixo saleyo emperor and by the time the emperor was Domitian bekapita ukuthi uyinkosi yemakhosi so ke kumele statue sakhe laphana utohamba uyoshisa ke impepho la uyofaka impepho uthi Domitian inkosi yemakhosi ubese unikwa icertificate kuthiwe so and so udile watokhonta la so hamba nazo siyahamba kuhlolwa ke wekuthi uyilento khonta inkosi yemakhosi leNdomitian na ungakayi wo unto you kubhalelwa libandla lelisesimeni lesinjalo uthi Jesu bhala ulibhalelele labandla and lesikhathi kwakusikhathi lesimatima ebandleni laKristu ngoba labantu labangamaKristu umsebenzi wabaphelela baqoshwa emsebenzini ngenxa yokuthi bebangafuni ukukhonta sithixo lesibaziwe bebangafuni ukukhonta Domitian bamupha ema-properties abo umsebenzi waphela base kuba libandla leliphuyile lelingenalutho bantu labafakwe ebuphuyeni bafakwa simo saleyo nkosi noma simo setinkolelo sangitanga leso sikhathi kwaba matima ukukhonta Jesu kuleso sikhathi leso ubhala keJohane ubhalela libandla lese lifike la khona lithi liphuyile khona uthi Jesu ngiyakwathi lo verse 9 ugcwele kwathi ngiyakwathi kuhlupheka kwakho ngiyabathi kuphuya bakho kodwa ube unjinile ngiyakwathi lokubi lokushomo labo labathi bangemaJuda kanti balesinagogo la Satan so uyakwathi Jesu ngithi uhamba lapha phakathi kwaletibani lekunamabandla lakakhona kulendzawo yase-Asia uhamba phakathi kwebandla lakhe uya-inspector kungako athi uyakwathi
because he inspects his church. Kude Jesu langakwati uhlupheka lokubhekana nako empilweni yakho ngoba uyaku-inspector, uyakwati. Uthi ngathi lo ukuthi nyalo wena uthi uphuyile kani unjingile. Sizathu saloko sokuthi wena awukehlukani nendaba yekholo noma sawuthathelwe tonke into emhlabeni into tike tithathwe bantu bake bakwemuke yonke into usale ungenalutho wemuka umsebenzi wemuka umndeni wakho wemuka ikhaya lakho wemuka yonke into bantu emhlabeni kuyabajabulisa lokho siyabona ukuthi kusesekhona abantu basesimuna la khona umuntu aqoshwa khona emsebenzini la khona umuntu adilithwa khona position just because Satan has taken a lead in that community. Uthi Jesu ngiyawathi uthi ke kuverse 10 ungakwesabi lokho lotakuhluphekela buka la Satan utawufaka labanye benu ejele kuze nitawuvivinywa nitawuhlushwa emalanga la10 yethembeka kuze kube sekufeni ngiyakupha umqhele wekuphila yethembeka kuze bese kufeni le majele it is for test kuyovivinywa ukholwa wenu. Number 2, excuse me, kunekuhlushwa emalanga latsite emakholo bekafakwa emajele aboshelwe into lengekho kwekuthi akakakhonti isilo akakakhonti emperor Domitian. Unebantu abafuna kukhontwa na ungamkhonti lo muntu isabelo sakho sokuthi either uphelelwa umsebenzi noma uyokhala bomfengene uyofaka bomfengene ngoba awukakhonti nangumuntu lobekwe lapha phambi kwakho. EmaKristu ke wona atimisela athi angeke size sikukhonde wena. Uthi ke Jesu nitawuhlupheka emalanga la10. Angifuni ke kungena kakhulu lapho ngoba lamalanga la10 labanye babala iminyaka le10 labanye babale emakhosi emperors la10 labanye babale ini but lana leti yetinto it is a figure of speech njengoba David athi ngakhala busuku bonke ngamantisa umqamelo wami netinyampethi sinatho sami setinyampethi seyini. So ubheka the intense yalesimo uthi sibhlunga kanjani kwento yangana hayi ukuthi kubalwe emalanga phese okanye ke lokungakusho ukuthi lokuhlupheka is calculated wekuthi is for a season utawahamba kwendlula. Johane ke uya esithini sasePatmos kuleti khathi tawuthi uyala kukhonta lamakhosi langa uthathwa uyoboshwa uyofakwa to the island of Patmos just because ume enkolweni. Kunesikhathi bazalwana lakhona funa ukuthi ukholwa kwethu sikumele kumatima sikumele kuthestwa sikumele kubaba. Kube nesikhathi la khona lo munye bekahambile ale uthiwa Polycarp. So yabuya kutovakashela ekhaya. Nakafika ekhaya ukhanda lesimo simatini kumbe babamncenga Musa kuyalela Musa kodwa waya ekhaya ngoba ekhaya sekhaya. Nakafika le bamkhatha ke ukuthi Polycarp utawuta atonikela la bamathi njengomuntu omthanda. Polycarp wangaya wafunwa njengesigebengu kuseshwa phansi kwama-wardrobe seshwa phakathi kwemathayela kuseshwa phansi kwesiyini watholakala Polycarp wathathwa. Kulobo busuku Polycarp alele waphupha. Some scholars says waba neliphupho wabona athandaza asembona nomthandaza asathandaza wabona le philo yakhe bekaguqe kuyo ifuthe emalanga bemlini. Inkosi yaseyasho yathi lena ke Polycarp ngiyona ndlela lotawuhamba ngayo noma lotawufuna umfakazele ngayo wena utoshiswa ngumlilo.
beta nembongolo yabo bagibela nabafika laphana sekakhokhile station commander noma commissioner wemaphoyisa ukuthi hambanini lande lo muntu abuye la khoshona amatsotsha nabafika bakhanda likhehla ledala at the age of 86 or so baba embarrassed hawu Nkosi yami lo mkhulu lo sekakhule kangaka bamncenga ukuthi akadenounce akale Jesu wathi Polycarp no angeke bamthatha bamgibeletha kule bhongolo bahamba naye nabafika lena basolo bamncenga wala Polycarp wathi kusuka lapho kwafika isigaba la khona emabhubesi atawuvulelwa khona ku-cage yawo wakambona umyeni ngiyakholwa mina noma ningathi nimphosa amabhubesini angeke mina ngizangimale Jesu yabona bawuvulele amabhubesi lapha wathi bona amabhubesi wathi inhlaba wathi hayi ngiyakholisa sengiyakonikela laphayana ngiyakofaka impepho manje waqhamuka lelinye lijaha nalo lathi jaha ngeke ngizangimale Jesu ngalelo langa lelo that day 10 kwemaKristu afakwa laphana emabhubesi abamofutha baya Polycarp utawungena lapha wathi Polycarp kulungile kodwa kwala Jesu into lengeke ngenze ngiyende ngeke ngimjabhisi bamthatha Polycarp bathi bamfaka lapha emabhubesi athi hayi asimthindi ngoba Jesu akakasho ukuthi utawufa ngaleyo ndlela ya Polycarp bekungumlimi babona athi asimfake emlilweni bamncenga wala bamthatha bambophela ugodweni laphana kwabuya kwatothelwa umlilo bogasolini othatha obusha umlilo vele wavutha lapha emaqeleni wangavutha hayi bo kwasekulungiswa isikhali lesithe ohlela leso sikhali emveni kwaloko umlilo wamthatha wamkhotha wahamba emhlabeni wathi Polycarp anginenzaba nalomlilo lo wesikhashana this is just for a season mina ngibuke nake kwaphakade uthi lapha lo ngoba ngeke kumente lutho kufa kwesibili wathi Polycarp mina ngibuke nakufa kwesibili anginenzaba nalo this is just for a season but sangibukele phambili emaKristu bantu bekubuka phambili tithi timo tikhona tibashisa kuthi kukhona kubahla kufa emtimbeni kuthi kukhona konke kwenteka kodwa babe babuke phambili namuhla kuhlupheka lesihluphekako akusasiko lokufanana nakwabo Polycarp kodwa sekuhlupheka kwaba rejection kuthi bayangirejecta bangikhuluma kabi kunjani into letinjalo Polycarp they were facing the really tense situation with bebabulawa lokwa literally babulawa uyathi ke kunemava lafanana nabo China where kwaqithwa ingadi like nobody's business kodwa now uyabuka tenkolo ubona ukuthi hayi no inkolo yebuKristu lapha iyavutha kuke kwaba nekuhlupheka lokunene ekuhluphekeni lokunene wabhala lombhalo Tertullian what the blood of the martyrs is the seed of the church the more we are killed in numbers is the more we grow kuhlupheka kwenteka kwayo yonke into lebuhlungu empilweni yomKristu is there kutololonga impilo is there kutokwenta ukuthi ube lithuluzi lelengilo kuqhitheka kwengadi yomKristu kuqhitheka kwengadi yemntu lokholwako akusiko kwehluleka kodwa kunqoba kodwa inhlanyelo ukuthi kuqhumele etinye izinto kuleyo ndzawo uthi Jesu lo muntu lo nqobako ngeke kumente lutho kufa kwesibili tinhlupheko takho lo tihlupheka nje nomKristu yathi kwekuthi tikulungelela someone ngicela kugijima into khona uphethe libandla lasePhakenham kuthiwa kalibhalele naye
leli bandla leli lasePergamum khona akathi uweqala neweqina, akathi lowafa nalowavuka, uthi kodwa nali live leliphuma kuye lona inkemba lekhalipha inhlangothi totimbili. Uthi sifundile ukuthi la mlonyeni wakhe kwakuphuma inkemba lekhalipha inhlangothi totimbili, lokulive lakhe leli khatha yonke into lehlukanisa. Verse 13, ngiyati lapho uhlala khona, ngibekisile nge-inspector, uhlala lapho Sathane anesihlalo sakhe sebukhosi khona. Libito lami ulibambisisile, awuzange ungihlubuke ngisho namhlazane Antipas fakazi wami loethembekile abulawa emkhathini wenu. Lapho uhlala khona Sathane. Uthi uNkulunkulu through Christ Jesus ngiyakwati. uNkulunkulu uyasathi, Jesu uyasathi uthi sihlala kuphi. Uthi ngiyadi lapho uhlala khona. Lana ke kule bandla leli nalo lapha ePergamum kwakukuhle, yonke into iqhakazile, konke kuhamba kahle emabhizinisi disetulu, konke kukuhle impela. Nekukhonda ukuthi inkolo letinengi yathi khona kule ndzawo. Bathi ke umehluko wale ndzawo lena wewe ukuthi kwakunetinkolelo letitsite. Kwakunelithempeli lengcebo, nangabe ufuna ngceba yothandaza khona. Kube nethempeli lekuphila, kube nethempeli abentrila amathempeli, kube nethempeli lempilo. Ngifuna ukukhuluma ngale lempilo. Lethempeli lempilo lalithempeli elikhulu, kumnyama lakhathi kungakhanyiswa, kumnyama kuthekwishi. Uma ngabe ufuna impilo wawuhamba uyongena kuleli thempeli. Lakhathi kuleli thempeli kwakunenyoka, ithi ngakukhotha lenyoka uphume uphilile ubuyele ngaphandle. Labanengi noma bangemaKristu kodwa na bebaya lapha bakhothwe ngile nyoka, babuye baphume, babuye bangene ebandleni. Bangena lapha ebandleni, elabanye bakhothwe inyoka. Siyabona lapha kukhulunywa ngaBhalamu, bakhothwe inyoka yebuphingi, bakhothwe inyoka yebugwadla, bakhothwe inyoka phela Bhalamu wafundisa Balaki ukuthi abekele baka-Israyeli lughibe ngekubadlisa kudla lokunikela ethithikweni, wabafundisa ukuphinga nekugwadla. Bebangena lapha bakhothwa inyoka, le nyoka yayibakhotha, baphume babuye batongena ebandleni. Sebabuya ebandleni lelihlatshelwe ethithiko, sebabuya ebandleni lekukhonta amadoda batongena ebandleni laKristu, sebabuya kuyophinga bangene ebandleni laKristu, babuye ebugwadleni bangene baqhubeke. Uthi ke uNkulunkulu kunebantu labangenile labalamkhathini wenu labakhonta kokani babuya kuyawungena kulamanye emathempeli. Babheke leli bandla lelasenkingeni kwakuthi live naNkulunkulu balipractice balende kungawothi lokuphuma inkemba emlonyeni wakhe. Lokho akunadlalwa, akungacephethiswa ngelive laNkulunkulu. Uma kunebantu abarong ababona emkhathini wethu ngoba uNkulunkulu utawukuthi alethe isijeziso ukuthi sihleli nebantu labende into leti wrong, sikhondona into leti wrong ebandleni. Manyala nenkohlakalo uthi Jesu ngiyeda lungisa lo lapha lo Antipas lokuthiwa wabulawa phambi kwabo ngalokuthi eme evini. Nathi wangufakazi uthi a witness is a martyr. Ufakaza is equal to death. Bema babambelela kodwa nake noma babambelelile kusele into yokuthi abakhiphe kwenyala nekungola ebandleni. Silibandla laKristu asikunake lo, singakhonti nebantu labangena ngokunyelela batawugona umthimba waKristu. Nathi asitinake ukuthi sinjani simephi naKristu. Siyeva ke kunyona ngemfundiso yeManikholawo.
ngicela ukuthi ngitofika emaphethelweni bazalwane kumbe bekungaba kunengile ngafuna kusho nala but sengicela kufika emaphethelweni ukuthi phendukake nakungenjalo ngidawuda kuwe masinyane ngilwe nabo ngenkemba yemlomo wami excuse me lolo lendlebe nangale kuthiwe lolo lendlebe emabandleni akusho ibandla lasesimuna akusho ibandla lasePergam kodwa emabandleni onke emabandla we need to have a spiritual ear silibandla funa sibe nendlebe yakamoya yekufa tindoda moya uthi ke lo nendlebe akakuvela ukusho umoya emabandleni lo nqobako ngiyawumnika lokhu kwemana lefihliwe uyabona ingithintile le uthi uNkulunkulu uyabafihlela abantu bakhe wena wabona gogo afihlele uMthukulu wakhe lekathi nakamthuma agijime endetimvo lo fihlela uMthukulu wakhe akufihlele bafunela abanye abangakutholi kodwa kube kukhona kunetinto letinhle lesifihlelwe tona tekuphila kwaphakade uthi ngiphinde ngimnike litshe lelimhlophe nelipito lelisha lelibhaliwe ejele lelingadiwa ngumuntu ngaphandle kwalowo lo lemukelayo lelitshe lelimhlophe was taken from a tradition nangabe kuneliqala lo tekiswa lona enkantolo nangabe leliqala uyawina la nkantolo utonikwa litshe lelimhlophe nangabe lijaji lithi qala likudlile unikwa litshe lelimnyama and inkantolo noma iprison yangalezo sikhathi kwakulijele la khona wawumele ukuthi uyahlamuleka noma uyekufela kwakungasiyo i-correctional service like today kwakude tivakashi tenkosi is either you die or you go back now number 2 lelitshe lelimhlophe lalisymbolize ukuthi uma ngabe kunemshado noma umqimbi wawunikwa lelitshe lelimhlophe lenepito lakho uyele kulomqimbi uphethe lelitshe noma ngabe bagcwele bangakanani wena utoba nendzawo yakho ngoba uphethe lelitshe lelimhlophe leli negama lakho let us pray Nkosi uNkulunkulu sesibongile livi lakho liphilile livi lakho lingemandla siphe Nkosi inkani siphe Nkosi kubeketela siphe Nkosi kuphikelela siphe Nkosi kukholwa siphe uNkulunkulu wethu namandla onke kukwethemba in the midst of all things sesishitho Nkosi sathi kulamalanga lesiphila kuwo thine asikaboni lokuhlupheka nebuhlungu that tribulation lesikhuluma ngayo asikaboni konke lokho la sibona kwekuthi kunemadolobha that were so pompous they were so proud that's why and bantu bakho bahlupheka kabuhlungu lawo madolobha kodwa Nkosi thina siphila la siphila khona sibulawa inhlebo sibulawa ngemanga sibulawa inzondo sibulawa rejection na Nkosi bantu bahleli bakosha emsebenzini Nkosi kunebantu bakho who were facing the real situation that was touching blood and meaning life can be lost at any season now my God sende Nkosi sibeketele sende Nkosi sibe makholwa langakuphiki ngesikhathi sebuhlungu noma Nkosi tifo tiyahlanga emtimbeni siyathandazela kasesindi kodwa Nkosi singakulahli singakujabhisa endleleni ngoba Nkosi uma ngabe sethembekile ngala sabambelela kufa kwesibili ngeke kusasenda lutho thatha Nkosi kudumo lwakho kamele lihlele Nkosi ethu Jesu Kristu amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kind on you and grant you inner peace such that the peace of God that passes beyond all understanding will keep your heart and your mind in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, the blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Be blessed, Madonna Basakaya, and please do share this to others.
ulusito kakhulu, uyakhuthaza kakhulu endleleni yakho yokukholwa kwekuthi la kule ndlela le angigethi kagogo, angigethi kamalume, kodwa ngide ku-decision wekuthi ngiyafa noma ngiyaphila, I'm not moving an inch from here. Babelolungile sesibongile egameni likaJesu, sibonga nali livi lakho leliphilile.